निश्चय थारैनो जोबोदनिफ्राय जोबोद मोजांनिफ्राय मोजांसिन खौरां होननानै जों बुंनांगोन दिनै मानो होननानै बुङोबा जों गोलाव समनिफ्रायनो जों नाजाबोबाय थादों आरो दिनै बेखौ जों मोगथां महराव लाबोनो हादों जों एक्स.एन.डि.बि वाइल्डबारि एस'सिएशन हिसाबै जों गोबाव समनिफ्रायनो नाजादोंमोन बेखौ बिथा खालामनानैनो दा बिथांमोनखौ जों जेलनिफ्राय माबोरै उदां अख्राङाव लाबोनो हागोन थिग बेबायदिनो दिनै मुसलपुर डिस्ट्रिक्ट सेसन कर्टआवहाय बिथांमोनखौ बेलनि अर्डार होनाय जाबाय गासै जोंहा सा 11 दङमोन 11 जनाव नगेन बर' बिथाङा मेडिकेल ग्राउन्डआव इन्टारिम बेल लानानै दंखायो दा जों 10 जनखौ जों थारैनो दिनै गमामायै जों बेल मोननो हाबाय थ' जोङो गिबियावनो धन्यबाद होनांगोन बे बेल मोननायनि सिगाङावनो जोंहा एडभकेट अनिल कुमार भट्टाचार्य दङ सार आरो एडभकेट शब्दराभा एडभकेट रुपजित दे आरो एडभकेट कनकन कलिता लोगोसे जोंनि बिटिआरनि चिफ मानगोनां प्रमद बर' सारजों लोगोसे जोंनि रनजित बसुमतारी सार बिथांमोना लजिस्टिक सापर्टनि गेजेरजों बे केसखौ खारथाय होनानै दिनै जोबनायहालागि लांगासिनो दं एबा दिनै बेल मोननायसिम बिथांमोना हेफाजाब मदद होदों बिनि थाखाय बिटिआरनि गासैबो मानगोनां सारमोनखौ जों एक्स.एन.डि.बि वाइल्डबारि एस'सिएशन जानानै जों साबायखर बावो लोगोसे आसाम सरकार डक्टर हेमन्त बिश्व शर्मा सारखौबो जों धन्यबाद बावो बिथाङाबो नैबे केसखौ लानानै गोबांनिफ्राय जोबोद मोजां हेफाजाब मदद होनानै जोंखौ जाफुंसार होनायाव बिथांमोननि मैखोम आखाइ दङ लोगोसे भारत सरकारखौबो जोङो धन्यबाद होदों मानो होननानै बुङोबा दिनै जों बिथांमोनखौ बेल मोननायाव जोङो मोनफुंनो हादों आरो दिनै बिथांमोना बेल मोननानै न' फारसे आगान सुरलांगोन बिथांमोननि अराय सम संसार जानायाव मोजां हेफाजाब मदद जाहैगोन होननानै जोङो मिजिंथिदों आरो सासे दिनै बिफा एबा बिमा एबा गथ' जाय गोलाव सम नैबे नांनायाव लोगो मोनाखैमोन न'खराव थाफानो मोनाखैमोन जोबोद दुखु खस्थ'नि गेजेरजों दङमोन नाथाय दिनै बे दुखु खस्थ'आ थाहैनाय नंला दिनै न'खर फारसे बिथांमोना थांसिगोन आरो रुजु रुमु बिथांमोना रायजो जाहैनो हासिगोन समाजारि बिजोङाव जे मामला गगोन बहा नोंथांमोननि नंगौ थारैनो साननैसोआ एसे बेले बेले जानानै दंमोन बेखौ लानानै हयथ' सोरबाया सोंखारिदों जानो हागौ जाय मानसिया दिनै जेबो मावाखै एक्सुवेलि बियो सोंखारिनायनि जेबो मोन्थायबो थाया होननानै जों बुंनो लुबैयो मानो होननानै बुङोबा बिथांमोना दिनै बे केसनि जानानै जेबोखौनो बुजिया जेबोखौनो मिथिया बबे पर्जायाव दङ मा खालामदों मा मादों सोर सापर्ट खालामदों सोर बेसेबां दुखु खस्थ' लादों बिनि थाखाय बे केसखौ नांनायाव दिनै प्रमद बर' सारा बेसेबां हेफाजाब मदद खालामनानै बेसेबां नाजासेयाव बेखौ जाफुंसार होदों दिनै बिथांमोना बेखौ मिथिया एबा क्रेडिट होनो लुबैया दिनै सरकारखौहाय नाथाय दिनै जों बुंगोन जों जिहेतु बे केसआवहाय जों रिलेटेड सिगांनिफ्रायनो जोङो जागायजेननायनिफ्रायनो बुंनो थाङोब्ला जेब्ला 2023 आवहाय डिसेम्बरावहाय एनआइएनि फार्स्ट ट्रेकआव फैगोन होननानै बुंदोंमोन जों नायस'हैदों बै समनिफ्रायनो जों खस्थ' खालामदों जों नांथाबबोदों जोङो चिफ सारनो जों फोरमायदों जे माबोरै बे केसफोरखौ फोजोबनानै जोङो मोगथां महराव लाबोनो हागोन दा दिनै बिथांमोना जेबोखौनो मावालासे क्रेडिट लानायनि लबालावबावहाय बेफोरबायदि सोंखारिलिबाय थानाया जों बेखौ थारैनो बिथांमोननि थाखाय जुक्ति जायाखै होननानै बुङो आरो बे मिनिंफुल नङा रायजो राजाया दिनै मोनथिदों सोर बांसिन खामानि मावदों सोर बे केसआव नांसाबनानै दङ सोर खामानि मावदों दिनै रायजो राजाया गासैबो मिथिजोबो नाथाय सोरबाया बेखौ क्रेडिट लानो लुबैनायावहाय जों खामानि मावदों होनबा बियो जुक्ति गोनां जानाय नङा जों बेखौनो बुंगोन बेवहाय सा 11 जन क'क्राझाराव जिहेतु 36 जन बिथांमोननि केसआ सोलिदों बिथांमोना मैयानि हेरेंमोन माबायदि थासारियाव बिथांमोना मैया हियारिं दङमोन दा 24 तारिखखौ लानाय जादों मानो होनना बुङोब्ला बेवहाय केस डायरिजों लोगोसे ग्राउन्ड अफ एरेस्टनि जे रिकर्ड बे रिपर्टआ सहैयाखैमोन दाबो कर्टआवहाय बेनिखायनो बिथांमोना सम लागोन आरो 24 नैबे जुलाइ दाननि बेखौहाय थि खालामनाय जादों आरो आसा थिदों आरो जों रायज्लायखादोंबो जे बिथांमोना 24 तारिखआवनो बेलनि अर्डारा जागोन आरो बिथांमोना दिनैनि जेरैबायदि गदों बेबायदिनो फारि फारियै गजोबगोन दिनै मानो होननानै बुङोबा जोंहा बेनो सेथि बेल मोननाय बेनि रेफारेन्सआवनो दिनै गासैबो गजोबगोन आरो बियो मोनसे जोंनि थाखाय गुड साइन दिनैनो मोननांगोन नामा दिनैहाय जोङो सेस्था खालामदों दा टाइमा जुदि हास्लाबोबा जों एटलिस्ट साब्रैसोब्लाबो जों लांनायखौ जों दिनैनो नाजादों এজন বাৰু নগেনৰ কেছটো আকৌ 7 তাৰিখে আছে নগেনৰ কেছটো সিদিনা যেহেতু এইকেইটাত হৈছে অলৰেডি বিল বাকী নগেনৰটো 7 তাৰিখে হৈ যাব এইটো হৈছে আৰু আজি আটাইকেইজনকে বিল দিছে 1 লাখ টকাকৈ চিঅ'ৰিটি এজন চিঅ'ৰিটি দিছে লগত 1 লাখ টকাকৈ চিঅ'ৰিটি দি পেলাই মানে 10 জনৰ বিল হৈছে আজি
কেইজন টোটেল 10জন হ'ল। এজনটো নগেন অলৰেডিটো বেইলত আছে, সেইদিনা কৈছোঁ ইণ্টাৰিমত আছে। আজি এখন নতুনকৈ পিটিশ্যন দিয়া গৈছে যে তেওঁক বেইলটো এবচলিউট কৰিব লাগে বুলি। সেই গতিকে অহা 7 তাৰিখে যিটো ফিক্স আছে সেইদিনা নগেনৰটো হৈ যাব অন দ্য চেম লাইনছ। মুকলি হ'ব নেকি? আজি এতিয়া মুকলি তাৰমানে আমি এতিয়া বেইল বঞ্চনৰ কামখিনি আজি আছে, তেওঁলোকে এইটোত লাগি আছে। কিন্তু 6টাৰ ভিতৰতো গৈ পাব লাগে, সেইটো এটা প্ৰব্লেম এটা হৈ আছে, যিখিনি চেষ্টা কৰি আছে। যদি আজি হৈ যায় প্লিজ বেল বনখিনি জমা হৈ যাব। আজি নহ'লেতো কালিতো চিয়ৰ ওলাই যাব, কালি ইভিনিং হয়তো ওলাই যাব। বেলেগ কেছত নাই, এতিয়া চাপ'জ ইয়াত বাথাও আছে, বাথা কোকৰাঝাৰৰ বেলেগ এটা কেছতো আছে। চ' হয়তো বাথা মানে ইয়াত বেল বনটো দিব পাৰিব, কোকৰাঝাৰৰ পৰা বেলটো ৰিলিজ অৰ্ডাৰটো পোৱাৰ পিছতে সি ওলাব। বাকী আজি নহ'লে আজি যদি চেষ্টাটো কৰি আছোঁ আমি, যদি আজি বেল বণ্ড একচেপ্ট হৈ যায়, আজি যিকেইজন পাৰে এটলিষ্ট ওলাব চেষ্টা কৰি আছোঁ। আজি কেইজন হৈছে? টোটেলত 10জনকে বেল দিছে। 2টা কেছত মানে 5জন আছিল, 2টা কেছতে বেল দিছে। এইকেইটা টোটেল 10জন। বাথাটো আছে, বাথা তাৰে 10জনৰ ভিতৰত এজন আছে, কিন্তু বাথাৰ কোকৰাঝাৰৰ এটা কেছ পেণ্ডিং আছে। সেইটো কোকৰাঝাৰ ইয়াত যদি ৰিলিজো পায়, কোকৰাঝাৰৰ কেছটো আকৌ থাকি যাব। সেই গতিকে কোকৰাঝাৰৰ 24 তাৰিখে ৰিলিজ যদি বেল অৰ্ডাৰ হৈ যায়, তেতিয়াহ'লে বাথা এইটো কেছতো ওলাই গ'লে 2টাতে ওলাই গ'ল। অতি সোনকালে সিহঁতৰ কেছৰ উদ্ধাৰ হৈ যাব। উদ্ধাৰটো ধৰ পিছত, সেইটো কেছটো এতিয়া পিছত বাকীখিনি দেখা যাব। পিছত হাতী বাতি চলি আছে যেতিয়া এইটো আৰু সময় লাগিব। কিন্তু কালি পিছলৈ কি হয় ক'ব নোৱাৰোঁ। কিন্তু আজি জামিনত আটাইকেইজনে ওলাইছে। 10জন ইয়াত দিছে, 10জনৰ ভিতৰত এতিয়া সেই বাথাৰ বাহিৰে বাকী কেইজন ওলাই যাব। কেছটো চলি থাকে। কেছো চলি থাকিব এতিয়ালৈকে যি আছে। নেক্সট ডেটটো 15 তাৰিখে আকৌ হাতীৰ কাৰণে ৰাখিছে। হাতী যদি আহে থাকিব, পিছত সেইখিনি আৰু তাৰপিছত যদি চৰকাৰে কিবা বেলেগ ভাবে কথাটো বেলেগ হ'ব। এনেকুৱা সম্ভাৱনা আছে যে ট্ৰাইবেল নাই ট্ৰায়েল অফিচতো ট্ৰায়েল অফিচত কনভিকশ্যন হ'লে কথাটো বেলেগ হ'ব। সেইটো কথাটো বেলেগ হ'ব। এইটোতো বেলেগ লিগেল প্ৰচিডিউৰ হ'ব, আমি এপিল ফাইল কৰিব লাগিব কিবা লাগিব, সেইটো কমপ্লিটলি বেলেগ হ'ব। কিন্তু সদ্যহতে আছে কি এতিয়া কেছো যিমান বছৰে চলক, 10 বছৰ 10 বছৰ 11 বছৰটো চলিলে, এতিয়া যদি বেলত ওলাই আহে তেওঁলোক বাহিৰত থাকিব। ইয়াতে খালি তাৰিখে এপিয়াৰ কৰিব লাগিব। দুটামান কণ্ডিশ্যন দিয়া আছে, মানে ৰেগুলাৰ এপিয়াৰ কৰিব, মানে আৰু এনেকুৱা ধৰণৰ কাম আৰু ভৱিষ্যতে নকৰে, সেইবোৰ কণ্ডিশ্যন থাকিব আৰু দি পেলাই সেইখিনি মানি চলিলে আৰু বেলত থাকি গ'ল। যিমান বছৰ চলিব আৰু বাথাৰ বাহিৰে আজি নজনটো নাই এনেই বাকী নাই। বেল চবৰে হৈছে। বাথা যিহেতু বেলেগ এটা কোকৰাঝাৰৰ কেছ এটাত বাথাও তাতো একিউজ হৈ আছে। সেই গতিকে তাৰে বেলটো নাপালে ওলাই আহিব নোৱাৰিব, কাৰণ ইয়াত ৰিলিজ দিলেও তাৰ পৰা ৰিলিজ অৰ্ডাৰ লাগিব। সেই গতিকে বাথাৰ বাহিৰে বাকী বেল বনখিনি একচেপ্ট হ'লে আজি নহ'লে, আজি যদি টাইমটো অলপ দেৰি হৈ গৈছে, আজি নহ'লে কালি গোটেইখিনি ওলাই যাব। চবেই নিজৰ ঘৰত যাব পাৰিব। আজিও যাব পাৰিব। কোকৰাঝাৰৰ পৰিস্থিতি পৰিস্থিতি একে। কোকৰাঝাৰতো কালি বেল পিছত মুভ কৰি আছে, তেওঁলোকৰ কেছ জাৰিৰ কাৰণে আছিল। কেছ জাৰিটো ৰেকৰ্ডত বিচাৰি পোৱা নাছিল, সেই গতিকে ডেট এটা লৈছে। আৰু তাতে 5টা কেছত 5টা পিটিশ্যন ফাইল হৈছে। অহা 24 তাৰিখে ডেট আছে। যিহেতু আল্টিমেটলি যিটো গম পোৱা গৈছে যে কালি যিটো ছাবমিশ্যন কোৰ্টত যিটো আৰ্গুমেণ্টত গৈছে, গম পোৱা গৈছে যে আটাইকেইজনকে কোৰ্টেও বেল দিয়াৰ ইয়াতে আছে। কাৰণ ছুপ্ৰিম কোৰ্টৰ যোৱাবাৰ যিটো কথা কৈছিলোঁ বিহান কুমাৰৰ জাজমেণ্টটো, সেই জাজমেণ্টটো কমপ্লাই কৰিছোঁ। আজি সেইটো কেছতে সেই বিহান কুমাৰৰ যিহেতু ব্ৰাঞ্চ অফ এৰেষ্ট ক'তো নাছিল, সেই গতিকে বেল দিছে। আমাৰ বাকী কেইটা কেছত একে হ'ব বুলি আমাৰ আশা। 35 জনৰ